غادي تقصيرات. أسا كيما تبغام نسيوليو بعض غادي تفهم شي طوح باسيك فوانا دالينا الغورية شحال يدي سوالن ما يقولش ما يخدم على يوتيوب وجميل غاد ساليغ معنا سير الماسنجر وين يبغى السيولة يا با سوسي والسوال ترى كنكون وين كان السيولان خميد ميساج غادا دالي الغورة تهضرض كاين السيولة. الزول في اللوان الزول ذا حنايان دونك تزرى ماك يول وقتا كني درابو يمازيغان إلا ايتي انترديت بار يونو حلوف بالقايد صالح يون قيلف يونو سونقلية قناص بالقايد صالح إلو زا انترديت دو سولفي درابو يمازيغان ومن بعد إنو زو انتردي drapeau kabyle, nous a interdit drapeau kabyle. ومن بعد الساكير il nous a interdit d'être kabyle. الساكير c'est interdit أتسيلي دا قبيلي. أطاس راه تساوينا الحبوس، أطاس قرقازن يرفذن ذي الايروبور، أطاس يغدي يساولن تواشولين روح نوراو نسنس des étudiants pendant 2 ans avec le confinement avec tout ce qui s'est passé مساكيت الحياة في ذاكير الخدمة ولاش عوقنا ندراو ثني قرين سنة ذوالنا ثمورتو زميرنا راه سوفرين يبض دواسنا ناس تاع نروح هاد نزور والدينا ودنا النفس بوتيتر هاتي داوي روحنا داوي ما صور ديال ما إلا تواشولتي سيدي يزيدي ندير واش طعم مصروف مي ذا شو تسنولفا نساكير مثل بضار لايروبور ماذا قبايلي سكرا باندا تبضاض هاد فيريفينا بورطابليش أكنا راوالين تيزي وزو نعرف قايث نعرفو فيرت أكاوين الحبس ذا الفراف خاطر تمسليها قبايليت ماشي باسكو تو يدي الماكنة أطاس بويذ يرفذن بوينتن دونك 43 بيرسون ايكين يرفذن اون تو يروض فن كوفري هضر نص قبايليت اما دي وهران اما دي الجزائر اما ان بو بارتو هذوكا زين يروح نسياكين غادي يروح ندي امريكان غادي كندا تفنتن بوينتن سمانة سندير فرافن أكلو هي مساكين ستوديون وقايت مثلا دراولنا ويجي وحسبنا راه ويجي رانا غادي قجان نغان ماشي ديون قبايلي أمشكين قني قجان صرغن ماشي ديون قبايلي ماشي ون قبايلي أمام الزمام قر أما ذا مغار أما ذا بيبي أما تاقشيش تما ذا قشيش أشحال الصرغن
مكنا تيمس صرا بودر حسبنا صغار ماذا قجونا كي غادا يتمثل وكي غف ثمور تقبيليت نعرفو قبيلي وصرنا هذا شو بغان وصرنا مشي عندك ثدو لو كان الزيرو كابيل كان اسمي في خفيس وكي بغانا أغلوينا أرقوينا فوحان ما تفضل كان العباد أما كي ثورا الطحان أما كي طاجيني كي لقد كل واحد السينيالين كل واحد السينيالين جديس ما تشذنك وتبلوكي غير كل واحد السينيالين السينيالين شنو في فيسبوك يمس فهذا قبيلي واقي يكون هذا نهضر في يماس في يماس نسيت تروف المويان يا ناس قبيلي ثايدي هضر ولا يستحول يتنحشم الشمايث ميكيا مرض اني تورا ما مازال يقول هادو قبيلي غاساكي ما تشتيني الشاه وين كواد يضروني يذنا اي غير باسكو تفرج ولكن 80 بيرسون والزمير ما راه تسينيالي ما بعض السلمه كون تسينيالي ناخذ الرقمات كان السلمه ترقمه الاسلام يحفظها وين كان الرقمات وين كان يحفظها سينيالي لو كان الزيطوط اثا كسناس فيسبوك لو كان الامير دازادي دينا ولاكي اثا كسناس فيسبوك باسكو لا خاص حصول ما يرقمي يكون يدور هذاك ودي نروح نتفرج مع الغور خاطر قال كون يخامي وزات ما سيكوريتي وزات مي زانفيتي ما تورقم ولا تكونوا فوالا دونك إلا قاني لي قبيليين سواني لي قبيليين سوا نعاوجاك نسلك ونعاوجاك بلا ربار ذا عوجا ما تغرق ويتقاضي يا ذا عوجا في قبيلي وتعوج غير فورومينا في الطلياني نسلك ونعاوج الشميث الور دونك كان السيول عيوني مثلا j'espère que il a الو زليمان اشوف لك انت احمد امك سيدي صفا اقلق شادني صفا بارابوروين ضروني كان موس بيان سور دني صفا il faut dire la vérité اكتشيني ذي ولي كلان داكي دي فرنسا تو ان جون تعيشي دي فرنسا الوالديني هاك ذيهين نقال تبغي تروح ابري اشو تسلي تورا احمد ملايين ديال الاوروبيين que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord, peu n'importe. ملايين يخدم ترافيك دو دروغ ديال السلاح اللي افيك البونديتيزم يصرا في دون لي فرونتيير ولاش ندير يحرك هذه الطفل ديال فرنسا ما ماشي ديال فرنسا ديال الالمان ما ماشي ديال المانيا ايور مي اتوصل للجزائر توصل لايروبور تاع الجزائر اقل فيسبوكيك ما تبوبليغ دي فوتو فرحات الناس مي سي كراف عيني ضرونا كاكي سي فريمون سي كراف هذا يوضيون مسكين شحال عامين يزرارها يمولاني سو يزرار بابا سو يزرار يما سو يزرار يسمس هذه والله l'aéroport ils vont le séquestrer pourquoi parce que soupçonné d'être sympathisant du MAC militant الناس pas mal زرت فيها كان سيديكا يتشاسيس le pouvoir هنا سيسا فقر حاكمي صرا la diaspora kabyle en France une grande marche le 17 Athènes plus la diaspora kabyle un peu partout dans le monde est très très actif que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit en France, que ce soit la Suisse, un peu partout, la diaspora kabyle توحرس à travers la gorge. Le pouvoir il n'arrive pas à digérer.
à tout ce que fait la diaspora. La plainte est déposée dans le tribunal international, le pouvoir algérien par rapport à les manifestations devant les ministères internationaux, que ce soit les Canada, les Américains, les manifestations en la Suisse devant l'Organisation des Nations Unies, les marches, tout ce qui se fait comme rassemblement. Et tout ce là le pouvoir il a alors que le batata يجمر يجاري البطاطا il n'arrive pas à se gérer. Il y a rien de produit l'Algérie. يمكن تصام رقادة ولكن الألجيري القوة الضاربة لا تجمع على قوة ضاربة سبدل l'Algérie c'est un pays fort. Je vais profiter de l'occasion à expliquer quelque chose clair et net. Je vais parler d'un pays fort. Il y a خمل débat sur Arte. Alors, في les grandes armées. L'armée le Kadhafi, l'Aéra, ainsi de suite. L'expert national réunissent derrière une grande armée. Il y a toujours un grand pays, un grand peuple avec une grande histoire et surtout avec une grande économie. ce week-end, il fait une grande armée. L'Arménie, c'est un pays fantôme. Un pays fantôme, un peuple tribalisé, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien, automatiquement, l'Arménie peut s'effondrer à tout moment, à n'importe quel conflit, comme un château de cartes. Voilà, شكرا. كاين ان بيي فور وين يجي تفابريكين السلاحيس وين يجي تفابريكين لي مويان اما لوكوموتيف اما c'est-à-dire il fabrique quelqu'un qui fabrique, c'est pas quelqu'un qui achète. Un pays fort avec une grande armée forte, c'est un pays qui a l'économie. C'est une grande économie, il faut fabriquer كلش. Voilà, parce que l'économie qui ماشي acheter, ça dire mettre dans l'économie, ça veut pas dire que tu as de l'argent à dépenser pour consommer. Contraire, tu as de l'argent pour fabriquer, pour créer, pour inventer aussi. Voilà, la grande économie à Ahmed, il est lié à la technologie, la science, le domaine militaire, l'informatique, c'est tout. Je vois que l'économie est pas mal. Ah mais القرايه نكوني بيان نكوني اقلا الاسلام سننا 60 حزب القرايه بيان سيدي نغرا معاك 60 حزب ولا كشي. Alors, la comparer à l'Algérie, il faut la comparer à la Libye. Les armées, c'est des armées idéologiques, fondées sur une idéologie. L'armée algérienne, elle est fondée sur l'idéologie arabo-islamique. Ce n'est pas une armée vraiment qui le pouvoir en place, il instrumentalise les militaires msakis, pour dire la vérité, pas mal. Ouais. Elle forme même des enfants, des adolescents sahraouis, تفورميتني د العسكر تسويتني من قريت تسويتني كاثنا. Voilà. Voilà, نايك بليس خزر كان l'armée en la Libye un petit voilà, il s'est désintégré moins d'un mois, c'est l'armée irakienne, c'est pareil. Donc il ne faut pas suivre le pouvoir parce qu'il casse les hommes, les ayoubis. L'Algérie, les grandes puissances à dire, c'est simple, il suffit un simple embargo économique. Ouais. Ah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, parce que l'économie l'Algérie, c'est d'acheter. À un simple embargo économique de 6 mois maximum, l'Algérie sera asphyxiée parce qu'il ne produit rien. À ce qui est l'Algérie, au temps de la France,
c'est l'Algérie qui nourrit la France. Il exporte tout, la pomme de terre, le chocolat. C'est un idiot qui date des années 40, 1940. Il gère en France. À l'Algérie, ils peuvent يفرهم الحال يزمرنا راه produit même la pomme de terre. Il y a quelques mois en arrière, ils ont importé la pomme de terre la Lituanie. Mais c'est grave. Pas mal. Et donc le pouvoir assyrien, il veut refaire ce qui s'est passé en Égypte. L'Égypte, l'Égypte. Les militaires, ils vont s'emparer du pouvoir sans manipuler et faire vraiment un piège et le peuple. Et d'ailleurs, le piège, les militaires égyptiens, il a réussi. L'islamiste est à tête du président, j'ai un technique quelque temps, le peuple contre. Ça veut dire que c'est la manière de faire un coup d'État en douceur avec la complicité de la population. Tout le pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à mater l'activiste, l'écrivain, un artiste, pour un simple partage sur Facebook, pour un simple commentaire على الحاجة soupçonnée هدف لمانيك ديال الحبس. ثورة أيما أني غاك أيما l'aéroport مكاس نسمي ثورة عشان نسمي كوميساريات بوليس نا بريغاد جندرمري أنا سياج دو لا دي ار اس نعم كاس نسمي l'aéroport ثورة. ماشي الكوميساريات بوليس اسمي صنصح كاينه ديال لوروب ان بو بارتو. الكوميساريات بوليس il est fait pour les voyous. Arrêtez les voyous dans le commissariat, arrêtez les délinquants, les trafiquants, les violeurs. Le commissariat de police, où ils travaillent pour un délit d'opinion. Pas mal. باش يون باش انت تمورتي دوني شاتمورت انا رافض تشريتين غاشي تونتنا الحبوس pour l'opinion politique نسن parce que c'est un unité ils ont exprimé une opinion عادي في مانيش الحبس تمورت نسعر على بالي. Mais ça le problème c'est que Toura justement ماشي دوي ساعات صدق نسوينا لا parce qu'il a une autre opinion parce que il n'a vive la Kabylie il n'a rien dit parce qu'il est kabyle c'est tout parce qu'il parle pas bien l'arabe سوينا الحبس. C'est-à-dire actuellement Ahmed, ils ont arrêté tout le monde et il faut le reconnaître, que ce soit hérakiste, maquiste, que ce soit c'est des gens ils ont rien à voir même avec la politique là, juste parce que ils expriment c'est des journalistes pas mal. Donc ils arrêtent tout le monde sans exception les choses que frère. Il y a une exception kabyle. Par rapport à tout ça, il y a une exception kabyle parce que le pouvoir ighalen, il faut le dire et le retirer sanguin. 80% de Kabyles, ils sont avec le MAC. Même s'ils ne sont pas militants, mais ils sympathisent, vraiment ils réfléchissent. عيد في l'opinion هناك وياك بوينتو راه الحبس بوريا c'est-à-dire بوينتن الحبس ils vont leur faire perdre quand même une année 2 ans 3 ans 10 ans de leur vie surtout c'est des jeunes ينيد أزكى ما تفغن أزكى تفغن الحمل اللي طايقتني بوين الحبس ils vont encore beaucoup plus s'acharner être violents détester beaucoup plus cette Algérie ce gouvernement. La politique que mène le pouvoir algérien il mène vers la radicalisation des militants. Il va se radicaliser demain. Pas mal. Mais c'est que traiter les problèmes. Nous, quand le pouvoir algérien est intelligent, nous, quand vraiment le pouvoir algérien يحمل الجزائر كينس يتمنى سيني لها
Il a signé, tiens, pourquoi الشهر فرحة ذكرى الماك pourquoi il existe le mac الشهر دي دور القبائل il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à l'idée de l'indépendance. تيسناث il doit se poser aussi la question الشهر أطاسي قرقولن أطاسي كتدوموندين لي فيزا أطاسي قرقولن تصرف jusqu'à 100 millions 120 millions pour quitter l'Algérie. Pourquoi justement le gouvernement algérien ne se pose pas cette question? Quand il y a un problème qui se pose, il y a un problème, à condition que les personnes qui exposent le problème, ils ne l'expriment pas d'une manière violente, d'une manière pacifique. Chacun a le droit à dire à une famille. Mais qui ne soit ouvert au débat, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Après, si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, oui, d'accord, dire, je suis la solution exacte. شو لا سوليسيون تاع ولاش وغير في مراج نساقيهم l'Europe, l'Allemagne fédérale, la Suisse, ça a 4 langues nationales et officielles. La Suisse, il arrive à gérer plusieurs communautés à la fois. Il y a des Suisses d'origine germanique, il y a des Suisses d'origine italienne, parce que ça a un lien vers l'Italie. Il y a des Suisses francophones qui ont 40 000. Donc, les langues nationales et officielles de la Suisse, et ça ne pose aucun souci. À la fois d'une région à une autre, la langue change, tout change, il n'y a pas de souci. Justement, j'ai une question justement à faire. Est-ce que le قبيلة كثورة اسك زران حسن بلي سوا حقرا نغزرين نغ شغل مغيولين بلاثين قالين بلاثين سمسا مغيولين بلاثة فردة يرنا رانا ستين قالين صدير أغيول ما استرتا فردة استنوطين قالين وشو تحسوا مي ما تكسر فردة ذي حس اسك كثورة القبيلة كي غالا ما كسنس نتا فردة أسنرتين قالين واحد سنة راح حسنا حسنا الساكين بالليل الجوفرنمون الجيريان العربوب حقرا لكابيل نسوا حقر مليح وسورتو في كافوس انواي في كنافوس في كانت ويكي يتكلخنا كاس الاسلام ويكي يتكلخنا كاس الدين سكان نتنس الدين إن ضربي غتحفظ كل شيء ذهين تحفظ الشرف الى اخر تحفظ يمتي يماس هذه زوج ذهين الوغ كو لو كان ديال كلشي طوح هذه لا النيس السيني يا وينات 40 زوج غالا 50 زوج غالا وساي غالا خام جو في با بيان عوا زاين كاين يا وينات يفا سبوزي لا كيستيون سيني زاين سي بون اساكين الا قاد لي غالنيو الا سي با موا ذا شوز بوياز د لونيون كام كتخدمن ما لكش تنطر كنطر وايضين طار ماشي ذا ميرك ما نسينا بويغر انا قرنا كاثلي تاع جامي نوغن اسديق زكان النوغن نوني ثورا هكاكي ثورا قلا غرانا غادي يديق نتسنا بويا رانا الوفان انوغال ذا تاع داخل بولاون غارني لي ذا تاع ندوكل باش كني on va faire face à cette dictature parce que c'est une dictature en plus la dictature ذا شو تسمى حقرانيس ذاركاض رونجرز كي ركض ويا نوغ زميرنا راه زران بلوغ زميرنا راه اما ذي الفهامه اما ذي الدرع اما ذي كلش لا معنى وفانا غدا فريد فرقنا كيرانا نسمي يرقم كيرانا ونسمع وانا راه توالي ولتماك هذه ولي ولتما تعدى فلاس وجا دار هذه السوسم هذه ولي غنكول تما سبا غادي تعدى فلاس وبوليسات السوسمه انا هو عرفنا هذا شو ويكا كلي إلا قد غالن لي فالور نزيك شوي عاكتي يماتين إركاز نسنتك خدمن فران عندها يبعث مي تروحون تاع ثلاث تروحون تاع الخلا جامي يزمر يون هذه يرفد النيس نعطي قرر الخطر لا نولي تاع السن يزرى باللي غادي تشتي غرات ما يقرب ثمطوط بوهين نكوني غاساكين اقلا في كافوس شغل لان ندير قبايليا يكتاوين
يديسبريزونتي نتا حدايين يعربوا بني قلان اكو بو بارتو دون لي فيل اما دي بوزكان اما دي تيزي راشد اما دي مقلع اما ديما ربي نسناك اكو تذرين اكو kabyle je connais des jeunes qui présentent des jeunes filles pour des policiers pour des gendarmes juste pour se montrer زعما مثلا جدارمي ويزرى بلي اكني بريزونتي اللي سم الناس بريزونتي ولد ماس كيني بريزونتي ثمطوط من الناس بريزونتي يماس وقالك يفو لي دير باسكو سي تولي ذاك الحاجه استيني مي ثوار سي دي شوز يوارن تسقيهم يقارن مدن اما كنا تفكر التسارت بخاميك يوا بعض ما تفكر التسارت بخاميك يوا بعض سي بون داير ودي قيمه راه وخاميك ماشي هناك روح ما كمل ما نرد احمد نتوحقر كيما ترمي الساقي depuis l'indépendance parce que il faut remonter l'histoire parce que c'est un peu long باش تخدم récupératif de l'histoire donc نخدم la guerre 54-62 c'est guerre sur kabyle avec les désorés ici ça s'appelle الجزائر sinon tu fais un erreur au milieu. C'est grâce à nous, avec les Ores, les choses, malheureusement, suite pour le français, ils veulent vraiment un élu indépendant. Nous avons c'est la frontière, l'armée des frontières des chemins. Tu as compris? Donc, si nous avons commencé, le reste des Algériens, ils ont resté indifférents. La seule région d'Algérie qui était contre le communisme, c'était la Kabylie. Après, la Kabylie est décimée par la guerre. Mais justement, il الشغار ذي كابيل كان يكتسب مثلا في تمورة الجزائر الكيرا ذي كابيل كي يموتنا في تمورة الجزائر ثم كيسقارن وكطرف هذه القبائل كي يموتنا في تمورة قبائليس في تمورة الجزائر en 2001 parce que نتوحقر ميم الجيري كامل تتوحقر سي جا ضرمين سوينات ذن كوني كان يكموتن قلنا ثمار غيوث ذن كوني كان يسرغن 14 جوان تزرد يمين نروح نعقض نروح العاصمه ذن كوني كان يكتواغن اشوار القبائل كان يكتب مثلا ما نوالا كان عربو بناكين جامي يموت بعض العمر سنة كاين اللي وهران نغان 120 بيرسون 128 بيرسون 129 نغ 220 صارغنتن ناخذ مناس اي ندير كوني كان كوني الساكين اسكن زمر ثورا اون دوا رياجير اون دوا دير باستا سي بون Oui, sur Ahmed, القبائل a un caractère un peu spécial par rapport au reste des Algériens. Ouais. D'ailleurs, durant la guerre 54-62, l'ouest algérien, il n'y avait pas grand-chose. La guerre مثلا الوست توت الجيري نروح ميم يشاوي البطنه لوريس وتفكينا رايني تفكنت مرتاح قبيليس Non, c'est tout. Non, il faut le dire. On va pas. نكينيش دينا صح ولاش نشو تفكان اشو شاوين شحال يتفكان فكان ديوان فكان سي الحواس فكان وين ثاني كيسقارنا كنيا سي تو من كونيا 15 كولونيل وين شو وزن فكان نهضر احمد نهضر في الكاركتير كابيل باسكو نايتي لا غير 54-62 ديجا la majorité des Algériens, 1er novembre 54, la plus grande majorité des Algériens, ils étaient contre le déclenchement de la révolution 54-62. Les seuls qui l'impouraient de l'Occitanie, c'était le Kabyle, avec quelques régions des oreilles, après le front, pas mal. Ouais. D'ailleurs, il y a une carte, les archives de l'armée française, les opérations militaires de 54-62. 80% des opérations militaires ils sont targetés un peu moins les Ores, le reste des Ores. Sinon, c'est quelques escarmouches qui il n'y avait pas vraiment grand-chose.
Voilà. Donc, c'est une culture kabyle, la résistance à dire, génocide, tu remontes à Femme Soumer, tu remontes à soulèvement en 1871, il faut remonter à Massinissa, Deya, attention, oui, à la résistance. Ouais. La résistance contre l'invasion turque, des Turcs. C'est-à-dire, ça se transmet. C'est un gène dans. Mais d'ailleurs, le deuil d'Alger, le turc, le deuil aussi, il est séromieux. Parce que c'est le général qui se carne avec Joyce Smith. Et il fait des consignes. Les populations qui sont dans la régence d'Alger. Ils voilà, et Bosda Araben, ils sont excités bidouin, ils suffit de les effrayer. Un tchourat, ils se calment, on a la haine, on comme ça. Ils sont les plus dangereux, ils sont les faillis. Ils sont qui font éviter la guerre, vous n'avez rien à d'ailleurs, Roi Coco, il paraît que la Cabo Mensen, c'est bon, hein. Voilà, donc c'est-à-dire, la lutte à dire, c'est là que j'aime. Voilà. Je prends à 2021. Voilà, justement, خاطر تعطي الغرض في الله puisque غير محسوب هضرات justement في 2021 افايق يضرونا كثورة الساقية جوست كان واحد 3-4 minutes باسكو زاد ماشا كوبين ديريكت. Durant 2021, le pouvoir est un mieux parce que, oui, c'est vrai que le projet de société et l'avenir, même à ça, on parle plus des mots de l'Ukraine. À ça, même les Garbiens, des mots de l'Ukraine, qui ont 40 ans, il n'a aucun projet à proposer, ni pour la Kabylie, ni pour le reste de l'Algérie. Le pouvoir c'est à ça dans l'échiquier mal. كاين ماشي البوفوار كاين ماشي البوفوار كان اذا بروبليم كاين ميم لي جون كي بونس الجيريان كاينو الحوايج غير هاك دينا الصح كاين لو كان هذو غالا بريزيدون دالجيري سازكا جو تو جور كرب وين يديني شويه الجيريان اسيني روح ادخل معاك لي زافيون ديستيناسيون العربيه السعوديه اليمن مصر بالستين اكو غراتوي روح ويتقرا كذا فرنسا غير مالك بلا يمت قمك ما تكفس تو الجيريا ميزيلمون اي امشي احمد وي ترى نعيش نهضر في سموس القبائل دون سيت immense Algérie avec ses diverses populations tisonnes. علاش قالوا pour tellement que le vaste territoire qui est en Algérie, le problème c'est très complexe. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Le Kabyle, les Chaouiens, les Turkiens, les Chinois, Arabes vers l'Est, on est différents, les coutumes différents, la mentalité, les coutumes, les traditions, l'histoire. D'ailleurs, même si tu rentres sur Google, je vous dis la carte de la Numidie, et que le roi Massinissa, il a unifié la Numidie, le sud algérien. L'immense désert algérien n'a jamais fait partie de la Numidie. Donc, juste le français, c'est le Haut, ensuite du Chum, ou dans le nord du Mali. D'ailleurs, même les Touaregs Farkaisan, il y a la moitié à l'île Mali, la moitié l'île Djaïa. Donc, la complicité, le problème de l'Algérie, il a vraiment des gens, il avait très sages, vraiment, il avait qui pensent à l'avenir pour qu'ils puissent, admettons, construire quelque chose. Mais oui, Guinée, c'est la brutalité, c'est tout. Ou c'est un seul projet économique, ni un projet politique pour l'Algérie, ni l'avenir, ni rien. C'est une secte à un pouvoir. Tout pour l'armée, non, oui, c'est pas uniquement une secte. Leur projet, c'est de détruire la Kabylie. Douagi la projet, quitte à dépenser des milliards
pour détruire la Kabylie, quitte à dépenser des milliards. Parce qu'un président qui pense à ramener Farhas à l'Hebs et tolérer وينات خليفه بونك كاين هناك يما كوارني شاكيب خليل سعيد هاني. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est des gens qui sont là pour détruire uniquement pour zéro kabyle. Pour zéro kabyle, pour effacer le mot kabyle, le mot amazigh, parce que le drapeau imazighan, il nous a été interdit par le port, par un sanglier, Gaïd Saleh. Drapeau kabyle, il nous a interdit par Shengriha. Actuellement, Tebboune et Shengriha et toute sa clique, ils nous ont interdit d'être kabyles. Et c'est malheureux de Mansoussem. أولي اختقرق مع جقرطة. أنا ترى ما تحمد البوفاركي يمشى واللي ديك شنو الدولة عنيا وزارة ستيكس سي بون وين حوسنا دي فما زيرت كسوس ولا قبيلي وطرشوت لا شو لا كابيلي يخدميت ابار باسكو سيت on va dire une région frondeuse, ça fait depuis 62, mais termine de Sagir, Israéliens, nous connaissons, ils ne pourra jamais manipuler, afekhar, juste avant le Chiagir, le seul danger qui nous menace à Sagir, il menace notre existence. خطر ماشي الغانسيين نابونيون الحبس نابون الميليتون نابون وين qui vont يسيرن سوسمنا يسيرن يقرنا السلفيزم الاسلاميزم العرب الاسلاميزم كاين كتموت الوعيد وديني اذا الدونجي الفيريتابل دونجي خاطر واقع اتنم واقع تسولا يبواس نضمد لخم فلاس ان بون ديريكت فهاد هضر كان تورا ذا شو كيس تو فا كونسيي aux étudiants de la diaspora ما ذاك دي فرنسا ما كندا مدينه ذا شا سنتينيض باش كني c'est-à-dire تروحوا لنا راسك شو دي كونساي لوردوني ما روح تولد الشاسنين فوالا وين يبغانا ديك الشمال وين حريصات شويه مش تمارا بور المومون باسكو ميم يريانا بوار الحاجه تنشويه كان وين يتحرسنا ديك الشيء من غيبات دي زربابات ديما ساينات فوالا كساك لي زانديس كنت تاريخ على الايروبوست ريا ولا شاف وتسوي تليفونيك وتسوي ناس وتسوي باسكو ما تعوضش السميه كتعوض على الايروبور وفيسبوك فوالا جي با دو فيسبوك جي ريان ديريكت كساك فيسبوك ديزانستالي البورتابل كلش فوالا ريان فوالا الناس نساء كان تيك توك وخلاص Voilà, j'ai rien parce que il y a presque 200 pays, il y a 197 pays. Vérifier Facebook, tu porter un message de menace, quelque chose. Oui, il y a n'importe quel pays, tu peux être condamné les propos racistes, les menaces. Mais même ça, il faut une plainte. Quand tu menaces quelqu'un, c'est à lui de porter plainte. Mais à quelqu'un, ouais. Il y a très peu de pays qui contrôlent les réseaux sociaux. C'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, c'est par exemple, tu prends le Cuba, tu prends la Chine. Dès là, les régimes qui sont totalitaires. Oui, ça a parce que ça a des secrets, mais il connaît quel secret c'est à l'Algérie, dans la faillite. تا بطاطا ولا شيت تا شكارتيف ولا شيت تا باكيط ولا شيت ذا شو الفكره تاع الجيريه تنادي فيسبوك كاينين ما دخل مع ناس لي سبيون يتمورتيو الوغ كاين ريان دو تو الي دون لا ميرد جو فوا با كاين مزيان ما واش تكونترول فيسبوك ورث اللي دوا
وتلي دوا دي تموتورا اكدي في الطبيب اوردونونس 3 4 دواوين تروح هذا تغسنا ديال لا فارماسي وتخصنا نخص تسنى كاين ولا شو في المومون لا لا بينوري شي عارف فرنسا السلعه كل شغله لو بو اغلان السلعه كل شغله لي بينوري هذا ولا البطاطا هذا يخص السميد هذا ماشي يحصون زاد كاين سيتي سيتياسيون انتونابل اذكر الصباح تروح للشوري كاين تزغل تقول تورا ما لنتي ما دوغال لا كريزينيا ماتش في لاسيد 85 كرميز 88 تخبط لاشين السوق الفلاح ريف كيف كنا راش كيلو exactement pendant 3 ans elle rachète tous les jours تقريبا كباكيت القهوه تقريبا زابوشيتو فيها تقريبا لوش زيت ولا اون بليس سي دي برودوي بروميير نيسيسيتي تيجيو ولا شي فما الور سي ما تقلبوا الحاجه كاين بيكس عينا ولا شو الدواوين ديال ميم لي فارماسي ولا الدواء ولاش يا ريان الور تي ارتينا نسدو باسكو افيك لا سيتياسيون ديال خاطر ولا في الشفر نسند شي تشمل السديون ميم البترول يوري ليجيرمون ثاني بور 80 دولار ميم جيروت بينيفيسيير بوركوا باسكو il exporte moins qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, il exporte 1 200 000 barils par jour. C'est-à-dire à peine 900 000. En plus, l'Algérie, où les investissements israéliens, même les hydrocarbures. Donc, c'est-à-dire à peine chemin par année, dans la moyenne, dans les 24 milliards de dollars. Alors, l'Algérie, la santé financière, elle a soit dans les 60 milliards de dollars, il y a un chemin sous-ouest. Une santé financière, il arrive à faire face à quoi كاين والعاصمة انت راس بال الجيري روحنا الزمران كاين اولي كنقالو اولي خاطر قرا ما عطل شي طوح اولي كنقالو كان في الكابيلي مالا واش الدنيا مالا لي كونساي نهضر فوزاوينا نهضر نايك محسوم ندست ولا الجيري فوالا اون اي طون تران تيكسبليكي هما كنتونيش ما كيت با بور الجيري باسكو اسرائيل فوتي ديجا الي فوتي اون 62 ما ترمي الساكي فما صراحه كان ملي عرفتي تمتسن mais mais surtout ça fait l'Algérie il est malade ça fait depuis 60 ans تمر القبائل دورا تلقس زوكليا من دولاما لكن يوفنا ربي القبائلين ساعنا كان ليتيكات بوليتيكا تيكس الساقيلين وفريد كان يكسفون يفو لا ريزيستونس إذا قد قلعني توزرين شاك قبائلين إذا قد الكماس نظن قبائلين يفو با تزيغ سنويد بيضنا باسكو أسا الجاريس أسكرشيتش أسكر ويض وراجي ويتخذيرها il faut dire une solidarité les pauvres les pauvres vraiment la pauvreté elle est en train de s'installer franchement il y a des familles qui perdent les pensionnaires l'auront par rapport à le Covid-19 parce que c'est des familles qui se retrouvent de jour au lendemain sans ressources. Donc, c'est là qu'il y a toujours une solidarité. L'année, tous les années 1867, elle fait pour le pétrole, le gaz là, réfugiés plus de 15 000. Les populations d'Algérie يروحوا في القبائل باسكو تلاقي وقت نتعدى لا تشريت لا فاميل كان سوان قيم يموت القبائل متعدى قيم برسك 6 موا المتعدى هنا لا فاميل يورينا ريال 5 دونك نكون تينا يقرا قدنار سال ميرتا جماعة سال ميرتيك ديباسي دي ليميت ميرسي يا جماعة خاطر مولا شاخ كوبين خاطر زاد كلش سوينات كلش القانون
تنميرت أولي كان قالوا كان كا رابيدمون مي لو شاديني كان كا رابيدمون كان ترى كنقارن كني الزيك ديال الحرشيت سالمت. Il y a aucune révolution au monde. Il y a aucune lutte كان كيستخدم لي فلور ناسيونال. Non, ça va dire les Wallens, dire vive le Mac, vive la Kabylie, vive la liberté, vive la Kabylie libre et indépendante. Voilà, moi je suis la journée de dire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Voilà, je vois pas d'autre solution, ni chiagi. Parce que لو كان إلا كان ديفان صافي يا لونطون يديفان صافي 60 طون يجي نتعيش لي تينيبر نتعيش لي الظلام اساكي نتقلب في ثفاث ربي فيف ثفاث فيف لا لوميير فيف فوالا تنمرتي كتحمل تنمرت شكرا تنمرت ما حد حلو في الله تنمرت فوالا دونك قلا نعرض ديون ان جون يتعاش داكي دي فرنسا سيليباتير مسكين يروح دي ثمورت خدمة روميس نتيك تاع شاين مام تا واش تيس دي ثمورت ديون وخشيش كاع يحمل غطاس باسكو ساعتي كتيوين داريثنت ديون وخشيش دا يسعى داخل قريس يحمل ثمورت تقبيليس تنمرت وانا كوي غادي تبعان يعطيكم الصحة يكون وين زي نعطيك غادي السلام غير سيبورتينا كا 45 مينوت سي با دو مي زابيتود ثينكور هاكي تغير معاك ونشتا معنا معليش تنمرت نون أحد في اللون تنمرت